Zdravo, ja sam Strahinja, subscribeujte se na moj kanal i kupite moje majice jednog dana kada ih budem pravio. Sad kad sam odradio ovaj deo koji ostali youtuberi rade po prvih 5 minuta videa, možemo da pređemo na temu videa. Šta je tema videa? Danas pričamo o Florida Man mimu, odnosno o čoveku sa Floride i forum koja je nastala oko njega i što je najvažnije pričamo ko je srpski čovek sa Floride. Verovatno ste videli u naslovu, ali hajde da to povežemo. Florida Man meme je nastao pre 6-7 godina tako što su ljudi primetili da ljudi na Floridi rade vrlo neobične stvari zbog kojih završe u zatvoru. I ti naslovi su obično počinjali sa Florida Man, odnosno čovjek sa Floride napravio to i to. Čovjek sa Floride napravio to i to. I toliko ih je bilo da je postao meme, a ja sam našao jedan primer i u Srbiji. Hajde samo da bismo to malo bolje objasnili, da pogledamo neke primere šta to rade ljudi na Floridi i kako završe u zatvoru. Evo jedan Florida Man tvrdi da nije pio dok je vozio, već je pio samo dok je stajao na semaforu. Inače, ovo su pravi naslovi, znači nisu fore, stvarno rade svakakve gluposti. Onda čovjek je provalio u kuću u kuću ljubavnika svoje žene, odsekao mu penis i pobegao s njim. Znači, novi nivo je u pitanju. Onda čovjek sa Floride izašao iz zatvora i odmah ukrao auto koji je bio na parkingu tog zatvora. Čovjek sa Floride napao svoju devojku bananom. Čovjek je pozvao 911, odnosno njihovu policiju toliko puta zbog toga što mu nedostaje pivo da su ga na kraju uhapsili. Zatim, čovjek sa Floride je pod dejstvom droge ubio svog imaginarnog prijatelja i prijavio se policiji. I za kraj, pošto tamo očigledno ima dosta neobičnih slučajeva, ostavio sam za kraj oposuma koji je opet na Floridi provalio u prodavnicu i napio se burbonom. Tako da, to su Florida Man primjeri, a sada idemo na ono što je glavno, a to je srpski Florida Man, odnosno gospodin Sergej Trifunović. Pre nego što pređemo na neverovatne naslove koje krasi gospodin srpski Florida Man, odnosno Sergej Trifunović, imam dva disclaimera. Prvi je, ovo nema veze s politikom, Sergej čas jeste, čas nije u politici, čas je predsjednik, čas daje ostavku, tako da ni on ne zna šta radi s politikom, tako da ovo nema apsolutno nikakve veze s tim. I druga stvar, ja sam naslove koje ćete vidjeti u nastavku videa skinuo sa portala. Portali neretko imaju različite uređivačke politike i neretko stavljaju vulgarne prideve uz Sergeja Trifunovića, tako da taj deo nisam mogao da kažem da izbacim, ali prideve ćemo zanemariti, poenta je u radnji, odnosno u onome što je Sergej u tim naslovima radio. Idemo na naslove. Evo nas, možemo da počnemo. Ako neko vrišti u pozadini, to su moje deca, ali ne brinite, sva deca su takva. Bar se nadam. Idemo na naslove u kojima je srpski Florida Man, Sergej Trifunović, glavni akter. Idemo za početak. Prvi naslov je jedan od upečatljivijih i glasi ovako. Znači, nije izbačen iz nekog random generatora naslova, nije Photoshop u pitanju, nisam to izmislio. Naslov glasi ovako. Sergej Trifunović pronađen izujedan na Vračaru. Prvo mi je jako smešno to što je pronađen, kao da je neki objekat u pitanju, a ne čovek. Drugo, to što je izujedan, ako ste makar na trenutak pomislili da je u pitanju pas ili neka druga životinja, zverka, kako god, ne, u pitanju je mnogo gora zverka, u pitanju je čovek. Dakle, jedan čovek je izujedao drugog čoveka, u ovom slučaju taj drugi čovek je Sergej Trifunović, znači on je pronađen na Vračaru izujedan. Ako ste mislili, opet kažem da je u pitanju neka životinja, evo i dokaza da nije. Prva fotografija Sergeja Trifunovića posle napada, tužit ću čoveka koji me je izujedao. Na ovoj slici, kao što možete da vidite, Sergej me s ovim prstima podsjeća na onu uvodnu scenu iz filma Lepo selo, lepo gore. Ovo je, verovatno se sećate ako ste gledali. I za kraj, ne bi bilo to da ne prikažemo čoveka koji ga je izujedao. Evo, kaže naslov, ovaj čovjek je osumnjičen da je izgrizao Sergeja Trifunovića kao da je u pitanju neki karton, a ne čovek, odnosno u ovom slučaju poznati glumac, a i političar. Sljedeći naslov je bio u više varijanti, ja sam izdvojio jednu eksplicitniju. Radilo se o tome, osnovni naslov je bio Sergej Trifunović izvređao youtubera. Evo ovdje da pročitamo, morbidan Sergej Trifunović prozvao praseta baku za kolje se zarađalom kašikom. Ovaj naslov je, ok, rekao sam da nećemo prideve da komentarišemo, međutim ovo se stvarno desilo. Sergej Trifunović je to tweetovao baka prasetu, čini mi se prošle godine, nisam tačno siguran. Idemo dalje. Sergej Trifunović izbačen iz kafane jer se zaključao sa devojkom u WC. Nemam komentar, ovo je iz 2014. tako da eto,
hvala arhivama što postoje. Idemo dalje. Sergej Trifunović napadnut dok je prikupljao potpise u centru Beograda. Okej, ovo je sad već malo više politika, ali ako se uopšte tako može nazvati, ali generalno samo jedan od naslova, da kažem, u kojima se Sergej nalazi u najrazličitijim mogućim situacijama. Međutim, nivo više je otišao kada ga je neko udario fotoaparatom u glavu. I mislim da je ovo prvi slučaj u istoriji čovečanstva da su nekog političara udarili fotoaparatom u glavu. Naravno, to ne opravdavam, ali ako se neko moglo ovo desiti, to je bio Sergej i kao što vidite, ovo je isto iz ove godine. Dalje, Sergej Trifunović se potukao u novosadskom kafiću. Godina je 2011. Vest čini mi se da je donekle uklonjena, ali u svakom slučaju, eto, znači, ovo je jedan od starijih naslova. Onda se desilo, ne znam koliko ste upućeni u to, ali desilo se takođe ove godine, čini mi se, da je Sergej Trifunović trebalo da se pojavi u emisiji na N1 kod voditeljke Minje Miletić, ali se nije pojavio. Sutradan je rekao da se uspavao, pa je valjda došao dan kasnije, a desilo se i to da je došao sa skroz pocepanom košuljom, pa tako imamo ovaj naslov: Sergej otkrio šta se desilo noć uoči emisije kod poznate voditeljke. Međutim, on se tu nešto zezao, ali poenta je da je čovjek gostovao sa skoro potpuno pocepanom košuljom na leđima u jednoj od gledanijih informativnih emisija. Onda imamo skandal: Trifunović poslao poslanicu, odnosno uporedio je sa prostitutkama kod Plavog mosta. Ovo spada, što se kaže, u one verbalne delikte, ali morao sam da izdvojim kao jedan od luđih naslova koji me podsjećaju na Florida Man. A onda imamo naslov: Sergej Trifunović, 3 godine nisam imao seks. Ovo je bilo 2010. Mada ovo više nije Florida Man, ovo je više običan man, da tako kažem, ali ajde, ovo je samo jedna od zanimljivih izjava. I sada idemo na deo koji bi mogao da ima svoj zaseban video, a to je Sergej Trifunović u saobraćaju, pa da počnemo polako. Kaže ovako: Sergej Trifunović ima udes u Beogradu sa vozilom GSP-a. Ok, svako može da se desi, ulice su uzane, automobili su veliki, odnosno autobusi su vrlo široki i može svakom da se desi. Međutim, Sergej Trifunović, kada je rekao zašto je otišao sa mesta saobraćajne nesreće, što po pravilu ne biste smeli da radite, izjavio je da je žurio da nahrani mačke. Tako nam je poklonio još jedan sjajan Florida Man naslov, odnosno Sergej Trifunović otišao sa mesta saobraćajne nesreće jer je žurio da nahrani mačke. Dalje, Sergej Trifunović ima udes, povređena devojka suvozač. Ako ste pomislili da se radi o istom događaju, ne radi se. Ovo se desilo u blizini mog Kragujevca i desilo se pre godinu dana. Onaj prethodni slučaj, mislim, iz ove godine. Onda imamo: Sergej Trifunović učestvovao u udesu na novosadskom autoputu. Takođe ove godine, ovaj naslov je čak i na moj rođendan, tek sad vidim, ali poenta je da je ovo treća lokacija, znači nije povezana sa one prethodne dve. Pa onda imamo iz 2014. podneta prijava protiv glumca: Sergej Trifunović vozio auto uprkos zabrani. Znači, nije da on sada ne zna da vozi auto, on i ranije je imao problema sa upravljanjem vozila. I najnovija vest koja čini mi se pre manje od mesec dana, odnosno pre mesec dana, Sergej Trifunović jurio BMW-om brzinom od preko 200 km/h. Tako da, jednom je izjavio da će sada preći na biciklu, ja mu toplo preporučujem da zaista pređe na biciklu ili električni trotinet ako nema baš snage u plućima da gura uzbrdo. Međutim, kao što sam rekao, za kraj sam sačuvao neke stvari gde Sergej je donekle glavni akter, odnosno glavni akter i senke, jer izgleda kada ste u njegovoj okolini ništa normalno ne možete očekivati od života, pa je tako smo imali incident gde je izvesna Ksenija, kaže: muškarac koji me udario u glavu bio je u društvu Sergeja Trifunovića. Tako da Florida Man sidekick je u pitanju. I na kraju imamo da čak i lažni Sergej Trifunovići prave probleme. Ovde se konkretno radi o tome da se neko predstavljao kao Sergej Trifunović i lažno prikupljao novac u ime prave Sergejeve fondacije, tako da imamo uhapšen lažni Sergej Trifunović, prva fotografija prevaranta sa Facebooka. Dakle, ako se zovete Sergej Trifunović ili ako se predstavljate kao Sergej Trifunović, velika je verovatnoća da ćete završiti u nekom veoma čudnom ili neobičnom naslovu na portalima. No, kao što piše na kraju humorističkih emisija ili humorističkih emisija u pokušaju, svrha ovog videa je bila isključivo
zabava, nije bio cilj da se bilo ko uvredi. Ali hajde da napravimo jednu bolju svrhu od zabave, a to je da pomenemo Sergejevu fondaciju Podrži život. Njoj možete donirati slanjem bilo koje SMS poruke, bilo šta ukucajte i pošaljite na 5757. Na taj način donirate za decu koje je to jako potrebno i to je daleko najbolja stvar koju je Sergej ikada uradio i hvala mu na tome svakako u ime svih nas. Što se tiče ovog videa, to je to. Subscribeujte se ili pogledajte još neki moj video pa se subscribeujte, svejedno mi je. Ostavljam vam da birate. Vidimo se uskoro, ćao!